yewe abantu musenga musengere igihugu cy'u Burundi cyane cyane Perezida Neva ibigiye kumubaho bishobora kuza kuba bibi cyane. Minisitiri we ubanye n'amahanga akoze ibara. Katari, Amerika bararakaye ibintu bashobora gukorera u Burundi mushobora kuzabifatisha yombi. Murabizi ko Katari ari kimwe mu bihugu birimo gukuza mama 23 n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarundi kubera uburyo bijunditse u Rwanda ko rushaka kubatera ko rukorana na mama 23 byagezeho ngaho birenga umurongo barenza umurongo. U Rwanda bajyaga bavuga ibyo bashaka, u Rwanda rugiye kudutera, nyamuneka u Rwanda ruri muri Kongo rwafashe ibici binibi ruri kwagura ubutaka. No bikarangirira aho ngaho u Rwanda rugasubiza cyangwa se ntirusubize, ariko noneho bagize gutya bataka Amerika, bataka Katari, induru ziravuga. None ubu ngubu icyuya ni cyose yaba Perezida Neva arimo aratitira, ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga arimo aratitira, abayobozi mu Burundi ibintu byacitse ntabwo biri buze koroha. Uti bigenze bite? Byose turabikugezaho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga u Burundi byose niwe biturutseho yitwa Edouard Bizimana, byose niwe biturutseho. Agize gutya ati ikintu gikari kubera urwango afitiye u Rwanda, arushinja yuko ngo rukomeje kugira gutya rukigarurira ubutaka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati u Rwanda rukomeje kugenda rukusanya ubutaka, rukubita, rugenda rwigarurira ahantu hatandukanye, yaba muri Goma, yaba Bukavu, yaba Uvira, yaba Zasange, yaba Ruvungi, yaba ngo bakomeje muri Fizi ndetse n'ahandi hose. Ati bakomeje kugenda babikora ibyo ngibyo byose, bakabikora bica amasezerano ya Washington. Atari ko noneho ikintu gikomeye ni tweet yakoze. Ibyo ngibyo yenda kuvuga ko u Rwanda rukomeje kugenda rwigarurira, ibyo ngibyo ni bisanzwe n'ibirego bisanzwe. Ejo muri no mu ishyaka CNDD-FDD umunyamabanga mukuru wayo yagize gutya nawe arabivuga, ndetse arerura avuga yuko u Rwanda rwo rwafashe Uvira. Ibyo birarangira, nta muntu n'umwe wigeze ubimuterera ibuye. Ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Bizimana agize gutya ati u Rwanda rwakoze ikintu gikomeye, atari ko nta ntwaro nta ngamba na zimwe zigeze zifatwa, ndetse ubu ngubu u Rwanda rukomeje kwigarurira rukomeje kugenda rwigarurira ubutaka mu burasirazuba bwa Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko ya Washington ndetse n'amasezerano ya Washington. Ati ibingibi ati nanone ndanenga uruhare rubi rwa Katari. Ati irakoresha igitinyiro cyayo ikabuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira icyo zikora ku kibazo cy'u Rwanda hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ibingibi ni ibintu bidakwiye kwihanganirwa. Uyu mugabo arabyandika, urumva yaramaze gutunga urutoki ibihugu bibiri by'ibihanganje mw'abantu mwe. Yaramaze gutunga urutoki igihugu cya Katari, arongera atunga urutoki igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko ngo bicecetse nta kintu birimo gukora. Ibi ni ibintu ni ibintu bidasanzwe. Uyu mugabo nawe ashatse kwigira nka Nicolas Maduro. Ibintu mu by'ukuri biri buze kumugwa amahoro, ibintu biri buze kumugwa amahoro. Aranditse rwose kuri Twitter, aragenda uyu mugabo aramanuka, reka nze nyibashakire. Nubwo yayisisibwa kubera yuko yari mu by'ukuri yabaza inturo ku manywa. Ati ibi bintu mu by'ukuri yanditse ati u Rwanda ati rwagerageje ati Rwanda tested potas ni izina rikoreshwa na Donald Trump kuri Twitter, ni mine yaryo. Ati u Rwanda mu by'ukuri rwagerageje ati Donald Trump and there was no action, ariko nta kigeze gikorwa, and now keeps capturing more territories in eastern part of DRC in violation of Washington agreement. Ati ndetse ubu ngubu rukomeje kugenda rwigarurira ubutaka bwa Kongo. Ati mu by'ukuri nta kandi bingi binyuranyije n'amahame cyane amasezerano ya Washington. Ati ariko nta kindi kintu ati kigeze gikorwa. Ati rero ni ingenzi ko tugaruka kuri iyi Katari nayo ati ku ruhare rwayo rubi, negative role. Ati it is important to stress Qatar's negative role using its influence and cash.
ati ni ngombwa yuko dutunga urutoki Qatar nayo tukayibaza kubera ko irimo iragira uruhare, irimo iragaragaza ububasha bwayo ifite cyangwa imbaraga zayo ifite, ati zaba ububasha influence ijambo Qatar ifite, ati ndetse n'amafaranga, ati hanyuma igaca intege Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo idafatira ibihano u Rwanda. Ati ibingibi nabyo ni ngombwa yuko tubivuga, ni ngombwa yuko nabyo tubigaragaza tubyerekana. Ni ibintu abantu babaye bavuga bati ati iki ngiki ni ikibazo gikomeye nanone, ati gushinja Qatar kugira role negative, ati no kuyishinja yuko ngo igira influence kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu nka Qatar, ati ibingibi ntago bikwiye na gatoya. Abantu benshi batangira kugenda babivuga. Iyi tweet ya isisibwa ariko tuba twahise tuyifata, twebwe turayifite. Bidatinze rero hari amakuru avuga yuko Qatar ngo yahise igira gutya ababazwa n'ayo magambo, irangije ihamagaza Burundi ngo bwisobanure kuri aya magambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga uyu nguyu Edouard Bizimana, avuga ko ngo Qatar ngo ikorana n'u Rwanda ngo bigatuma Amerika ngo ikingira ikibaba ngo nihana u Rwanda, ngo influence Amerika ngo nihana u Rwanda. Ibintu noneho abantu bati ibi ni ibiki Burundi bukoze. Perezida Ndayishimiye uvuye ku bw'ibyo ngibyo amaze guhamagazwa yagize ati reka ndebe ukuntu nanjye najya hari, ati cyambere cyo mugiye kunkorera mubanze munsibira iyo tweet y'uyu mugabo ngo ni Edouard Bizimana wigize imvuzi. Arangije aragenda kuri Twitter nandika ati Burundi has always appreciated the long lasting good bilateral relations with Qatar, as well as Qatar's crucial role in mediation efforts in DRC. It is important to clarify any misunderstanding and the wrong statement regarding Qatar's contribution in development and peace building. Avuga ati mu by'ukuri Burundi, ati buri gihe Burundi bushimira umubano mwiza hagati yabwo ndetse na Qatar, umubano w'igihe kirekire kandi mwiza hagati yabwo ndetse na Qatar, ati ndetse n'uruhare rw'ingenzi Qatar igira mu bijyanye n'ubuhuza mu kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ro ni ingenzi yuko dushyira ibintu mu mucyo, tugaragaza umucyo, ibitumvikanye neza cyangwa se imvugo mbi, wrong statement. Ati imvugo itariyo yakoreshejwe ku bijyanye n'uruhare rwa Qatar mu bijyanye no kubaka amahoro hariya nyine mu burasirazuba bwa Kongo. Urumva ni ibintu nyuma yuko ya tweet isibwe uyu nguyu nawe aza yandikingi ati noneho ati ndagira ngo rwose ati nshimire nyamuneka, ati nshimire umubano w'igihe kirekire Burundi bufitanye na Qatar, ati ndetse ati n'uruhare bari barimo bagira mu buhuza, ati mu gushakira igisubizo ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati rwose ati hakozwe wrong statement, hakozwe imvugo mbi cyangwa hakozwe inyandiko mbi, bavuze nabi, ati kubijyanye n'uruhare rwa Qatar mu bijyanye no kubaka amahoro. Mu by'ukuri urumva yuko uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ahantu arimo aratitira. Edouard Bizimana uvuga byinshi, wakunze kuvuga byinshi, ariko kuvuga yuko Qatar irimo influence Amerika kugira ngo itagira ikikora ku kibazo cya Kongo, hano wakandagiye umuzamu rwose. Abantu rero bakaba bakomeje kugenda bavuga bati ati mu by'ukuri ati biragaragara ko uyu Minisitiri Bizimana ati ikibazo afite kigomba gucungirwa hafi ndetse kikareberwa hafi, ati kuko mu minsi ya vuba uyu nguyu nawe ashobora kuzaba yirukanwe rwose, ntabwo ngo ari bumareho kabiri, dore yuko yagiye hari na controversial rwose atavugwaho rumwe, abantu batamwemera bavuga ati uyu Minisitiri ubundi azwiho kuba ari umwambari wa FDLR ayivuganira, ndetse ni umufana ukomeye cyane wa FDLR. Abantu rero bati mu by'ukuri ati mu bijyanye n'ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, uyu Minisitiri gwaguruka akagenda akavuga yuko Qatar nta kintu irimo ikora, ati Qatar akayishinja yuko mu by'ukuri ngo igira role negative, ati gakoresha influence yayo y'amafaranga mu gutuma Amerika itagira ikintu ikora ku Rwanda, ati kubera ko ari inshuti y'u Rwanda bafitanye imishinga n'ibindi byose. Ati ibyo bintu rero nyamuneka, ati ibyo bintu ati ntabwo byari bikwiye. Uyu mugabo yakandagiye umuzamu, kandi koko niko bimeze. Uyu mugabo koko umuzamu rwose yamuribase urebye ibintu uyu mugabo atangaje. Nyamara ariko nubwo atangaje ibi ngibi
abivuze asa naho yunga mu rya guverinoma ya Kongo. Gusa ikibazo cyabayemo nuko yatatse Qatar akataka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri tweet imwe, kuko aya magambo yavuze nyuma yuko ejo muri guverinoma ya Kongo nayagize gutya agasora itangazo ku itariki 31 z'ukwa 12 akavuga yuko ngo u Rwanda ngo rukomeje ngo kwigarurira binyuranyije n'amategeko ndetse ngo no kwagura ubutaka ku bushake ngo bigakorwa n'ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ngo mu nkengero za Uvira. Iryo tangazo rero mu by'ukuri riravugwa, ndetse hanagaragayemo yuko ngo u Rwanda rufite ngo bataye 3 muri Uvira, muri Fizi na Mwenga, ngo ndetse ngo zagiye ngo ziyitirira ngo twirwaneho. Bikaba rero ngari umugambi ngo u Rwanda ngo rufite ngo kugenda kwigarurira ngo Fizi ngo bagakomeza ngo muri Karemi muri Tanganyika. Bakavuga ko ngo ibyo bikorwa rero ngo by'u Rwanda byitwa ngo iby'ubushotoranyi ngo bibangamiye ngo usugire ngo bwa Kongo. Uyu minisitiri rero umva rero yagiye muri context y'iryo tangazo leta ya Kongo yatanze, arangije aragenda kwidagadura, aridagadura, arangije birangira akandagiye umuzamu, ateje ikibazo rero Ndayishimiye. Tekeza kuvuga ngo amasezerano ngo ya Washington harimo kubahirizwa, ngo ikindi kibazo ngo gihari, ngo leta ngo yanuza, ngo leta ngo ya Qatar ngo iratanga amafaranga kuri Amerika ngo kugira ngo nihana u Rwanda. Iki kintu mu by'ukuri gifite ikindi gisobanuye kandi kibabeshije byanze bikunze.